Khirtu le ngai thatu te karto pinrin ni chibai le vekule Christmas hun nom taka in man kan bei seya tun troma chuan ni sanin khe result te chuba ka chuan in khel tur fixer te le football tholeng te khira ngai thla khona nei dona o ama san Christmas chibai kan buk le phot chewa liam toma se Christmas nia karonda thei tak lo awang khan Christmas chibai voinlama in book ton phot meng o in khel result lama chon lut chhota ila nisana in khel munam tak in khelom chun English Premier League ka Manchester United chon point thum lo chuakin mikhol team Newcastle United chu sikhat fain an ne Old Trafford ta in khela United heng goal shot tum som an neya Newcastle United heng goal shot tum som pathum nei thungin in khel pumpui thlera United team hi an bet deuh zoke moti thei aniya in khel chung zong hen tum zathum som ni pakwa in pass na yin Newcastle United hian tum zaruk pathum zet in khel chung hen in pass an nei thunga United team hian an ngam lo deuh zok chu ani thayang chu Old Trafford ta in khel munom taka hian minute som par that na leka Patrick Dorgu an thata kin dinglama train ball aron vor luta Benjamin Sesko chon hun thra nei zui nga len a finishing atoi lo rem khop maya veilama chhodeu popin apet ane hun tampo aliam ma minute som pani na Newcastle United heng counter zui nga len corner kick an hlo chuaka corner hi Sandro Tonali chonron petin gumare changola atau a goal teu hle laman sun thatakin alo ben chua sak ane minute somni palina Sesko khenzeu a train velam sira kunha chun gol khung theina hun thra aneya Ramsdale chun ago soti alo ben chua sak ane minute somni palina vekhian a goal ta thova velam sir train dalot chun long thoron de hian ultima de chun atau chuaka ball per phei hi Dorgo chan lo volley nga len velam kila ball athlok lut moi khop maya Ramsdale chan beng man ma se ben chuang ngaina omlova ball kal hi ako thahle hemi nu hian minute somthum palina kunha ball pek atangin Dorgo bokhen hun tha anei leya ma se Ramsdale paltlang zo talo ane first half a thil thleng danglam omzui talovin second half minute somrukna Newcastle United tlarnung che chol nang chingin ugarte chon velam sira Sesko tan ball ada luta Sesko hian ball alu pui Sesko hian boxa lu puin ake veilamin gola ape thut maya gol kham aper dop mai awan nei hlei thelo ni ani pui hi minute somruk pani na Malik Thewa ball pek cho Lewis Hall chan box pon thret a train gola achoya ti boy tu nei mi lovin free takin gola apet ane gol kham aper dop maya United team an phut chiang hle hemi nu minute samsari pani na Joelinton chang goal shot thatak mai aneya Lemon sun thatakin alo dan sak ve bok minute samsari pathum ain her chuaka Lisandro Martinez on free kick lazet atang ron petin dalot chon du thu samin ball alu puya hun thatak mai anei mase dalot hian Ramsdale chaw machon ngai to ma se apet over de lu maya defender ngenge te po kan ti thei hialang chu minute somriat na Anthony Gordon ball pek lu thazet chu Joelinton chung gola thatakin apeta Lemon sun thatakin alo dan sakle hun pek bel minute som go pani na Joelinton bokhian hun thra anei le gumare sam borong cross thazet chu Joelinton hian gola atau phei ngala a gol ngei done moti la yin Lemons bokin alo ben chua sakleya alangsar angreng khop mai hemi nuwa thil thleng danglam omzui talovin United team awan Mizo ka antrang ta ane ti hian United hian Dorgo gol khung mang hian point hum lo chuakin khelsom pariata point somni pakwanen pangana anin suan chawa midang ain khel khatin an khel tam thong Newcastle United lam ero khelsom pariata point somni pathum nen som pakhatna anom zui se la hei aya niama chuk theidin huna anding ta ane Inkhel result lam chuka san taila inkhel tour fixer lama lut chho donang o English Premier League ka hian zanin daruga train inela nei chun zom anile do na daruka hian Nottingham Forest team tal boy mek muala
English Premier League season kalmeka champion tum team Manchester City chu anleng lut do na City hian hnenan chanchun Arsenal aya khel khata khel tam chungin table ma anlo throi leilok le theidon ani game poimo tak ani don tinani chu heng ba ka hian darian le chanve in khel clear tur omnual donin riat le chanve a hian table ma throi mek tu Arsenal chun Brighton anlo mi khwal do na Arsenal team hi an player liamte an ron dam kim chho tran towa an game ngai te po an ron lan tir le thei to turangai anne Brighton team lam hi team chetak te soi tur ni lo ma se tun naya an che thatok lova an game khel nong palia chakni mel an muto lo anne chuwang chuan Arsenal team an confideu turangai ania chak ture ro rin thiam har saviu ma se Arsenal team tan ahar salutuk lo turangai ane Darian le chan ve ken Liverpool chon Wolverhampton lo mi khwal don bokin team pani te tun nai loka pokhan anloin matson towa Liverpool team hin har salutuk lo hian hne na an chang thei ane Liverpool hi point somni pakwan en parukna ommekin Wolverhampton lam ero point ni nen somni na anom ve mek thonga an chak lo le chuan base an nei to lo kan ti thei hi lang chu table monga an ommek ane Liverpool team an chak ani ero chuan an chho ve dor thei do na in khel poimo tak ve ve ani do na Liverpool team ero kan da sang thei turangai ane heng ho ba ka hianin West Ham United chon Fulham an lo mi khwal do na Brentford le Bournemouth te in matchon don bokin Burnley le pumoi te hnuai in siam tha chhomek Everton te anin matchon don boka Zandar som bahata Chelsea chon team tha tak mai Aston Villa team chu anno mi khwalang Chelsea team hi kan hretang khan chak lo te kal chhove de reng an nia an last game apo an draw result an last game apo draw result an nei ani kha tun tuma hian engangin nge result an non chhop chhuwa don ti kan clear ho don ane Chelsea team hi point som ni pakon en palina anom meka an chak lo ni ero chuan din mun der thong taka om thei an ni thongang Aston Villa team hi tun naya an che tharem rem khop maya point som thum paruk nei mekin game som an chak zone thei to ania tun nai chawa Arsenal te City mai ba ka United te po an ne theya Chelsea team laka hian engang result nge an nei le don ti chu zanin dar som pa ta kan clear ho don ane tunge chak jok kan rin hlom le pathian ni zana game ni khel ani do na sarile chan ve kai thar team tlang nel tak Sunderland chon Leeds United mi khwal don in Zandar soma Crystal Palace le Tottenham Hotspur te anin machon bokang Italian Serie A ma hian voin tlai dar nga train Parma mola Fiorentina an leng lut do na dar sari le chan ve le se mola Como chu leng lut do nin zanlai pel dar khat le minute som panga Pisa le Juventus te anin machon don boka pathian ni tlai lam dar nga AC Milan le Verona te in machon don nin dar sari le chan ve a Cremonese le Napoli te anin machon do na zanlai pel dar khat le minute som panga Atalanta le Inter Milan te anin matson don bok abak chin ho kan ti Spanish La Liga te German Bundesliga mai ba ka League 1 te ro classic chol an mang me ka kum thar lama ba game khel an nei tori don lo ane African Cup of Nations lama lu chhovele zoi ila karto pin khel munom taka hian Egypt lam chon ne na chang next round an lut fel ta der maya an king pui South Africa chu sikhat fa in an ne Trum dang ang mokin tun truma po sala izun zamani kan ti chhole zel maya Liverpool team hian claimin handa niam deuh ma se anram team tanero ache thahle game ni khele toing goal ni akhung tling der towa anram hi next round ain pet kai pui zuim bok he in khelain Egypt tan mo sala hian minute somli pangana ma an hroina goal akhunga an player poimo Mohamed Hani choret kat mang no cho ani zui phok second half in South Africa hian nor zui ma se goal dang alubel zui talava Egypt lam hian point hum an hlo chuak ti hian group B tang hian Egypt hi khel nia point ruk nen pakhat na anom zui zela next round an lu don ti chiang to hin South Africa hian an dota point hum nei ve mekin an hnoya Zimbabwe le Angola te omin point an la hlo chuak lo thong
e in khela gol khat khung tu mo sala hi andram Egyptan trumza som bhat in lan ta hian gol somruk panga akhung tling ta der ane pui hem tak ane inkhe result lam chukal san taila football thulenga lut chhodon o ton trum chu Marco van Basten thu sei tang hian bul tran ta ila Marco van Basten chun tun hnaya khan lemini amal chungchanga angai dan chu aron soya Basten chuan tun din muna hian hnial rol lavin lemin yamal hi khovela athaber chu anne kangai dan hi mitam tak poin min pompui karinga tuna khel mek zinga chun ani tlungso anom lo ti hin Marco van Basten chun asoi hetiang kara hin Fabrizio Romano atardan dan hin Barcelona lam point Marcus Rashford chu angeta senglo antum thu anti chiang ta Hansi Flick chuan atima omzui sel turin du thanna asiam ta ni in ansoi United lam hian Marcus Rashford mana pau million som level chu anphut ni in ansoi me ka Barca lam hian hetiang za thi the chu anin huamero angai don ane Marca lamin atarlan danin Hansi Flick chuan Rashford hi angeta sengnu turin tlap ho tu te ashil to ni in alanga Rasi hi Barcelona angetin alu ngei arinom football player te hi an che hi ro thin khop maya chung te po chu kan lo tar nang nual to ani ni zanama khan Eduardo Camavinga point thulo mam hria tur aron nei ya Angola rama chuan school ahon thu puan ani ya no pang chan hai jok te tan football zirna ahon thu puan ani zui bok Sadio Mane point hetiang che hin alo ti towa Eduardo Camavinga po hian Angola rama hetiang hian thil ro pui tak ati vele ta ane Christmas present te po ani thei hi alang chu Fabrizio Romano atarlan danin English Premier League club tenena seizom lo mai Kebren thoram point thu thar aron leya Juventus team chu chuasan atum lo a ang hle Kebren thoram chuan helai hmuna hin kahlim ma Juventus team tana mi tangkai kani thei hi kalom hle khovela club traber an ni ya khovela club traber zinga kan chia reng tur tan ka khel hi kalom hle ka chung ko te point helai mun hi nuam anti ma helai mun hi ahim bok chuatumna ka nei lo tin Kebren thoram chuan asoi English Premier League club tena sengnu tuma an hel na sat mai semenio point ni sang khan thu thar ron nei le ta yin Chelsea United le Liverpool te chu no len City chu pan atum ni hin antar lang tatlat mai hemi chungchang he Athletic chuan antar langa January transfer kongka loin hong tura athutluk na asoi tur thu alo soi towa athutluk na tharber anga antar lana hian City hi athlang don a ang hle amadu tu tlap dang te tan chan thulo mom lo tak ani nge arinom Ruben Amorim point media ten anzone chu aron changa Ruben Amorim chuan tundin hmuna hian han en tawang ula transfer kongka loin hong tura mithar senglu tur in mu ame ke chuan ka mulova kan nei sa te hi kan ring tok ane mitam takin ka player nei sa te zinga chok tur anom ni hin an soya chu thudik tok lo ani he kobi mai nu po chok turangin an soya hei po thudik tok lo ni thavin he team matlir tan le he teamin mabak anei tura mi tangkai ani chhodon ane chutiang player chu chuatir kan tum lo reng ti hin Ruben Amorim chuan asoya mithar kan sengnu karing lava kan nei sa te po kan chuatir lawang ti hin Amorim chuan asoi opta super computer hian thil aron nei ve chho zeu maya hemi chungchang po ron tar lang vele ta yela ni jang khan European top 5 league ka opta super computer hian league champion tour arin te chu ron tar lang vele ta yin super computer in achut dan chuan German Bundesliga lama Bayern Munich chu champion turangin aron chuta hei hi chu adik ngei arinom League 1 lama po Paris Saint-Germain chu champion turangin aron chut vele boka hei po thil chiang sa ni turangai ane abak chin zong hi chu thlengdik lo thut theidin hmuna ading ve thung Italian Serie A lama Inter Milan chu champion turangin aron ringa Serie A lam hi champion turin ahar le anin le thal ton deuh zak ane Spanish La Liga lama
supercomputer hian Barcelona chu champion turangin achuta heipo om ve veng vong tak ani tundin hmuna Barca hian fal takin ma an hroi chhole der towa Real Madrid in borok thalo neu an nei lai ani bok tunge champion kan rin le English Premier League ka hian Arsenal team chu trumdang ang bokin champion turangin alaron chhut tho ani hinge kan ngai dan le City nen an point in kar azim chhawtran khop maya Arsenal team hi champion theitura kan la ring lomem le Paris Saint-Germain point ni zang khan thu tharon nei vele ta hian transfer kongka loin hong tora Antonio Rudiger chu senglu antum thu puan ani Paris Saint-Germain lam hian Rudiger hi an hel na to hle ni hin an soya Real Madrid chu san mai theidin munading chaumek Rudiger po hian an hian lo turangai ani chuti rualin sumtamna Saudi Pro League lam hian an thlem ve mek boka engangin nge thutlukna asiam chaudon ti chu ngai nom tak turangai ani player no panglam senglo tuma thei top chu adun reng mai Chelsea le Arsenal te point Daryl Bakola chu senglo antum thu an puang chhaule ta ama pokan lo tarlan to Daryl Bakola senglo tur hianin Marcel chu min antum ve thu puan ani tundin hmuna Daryl Bakola hin Marcela thlasom pariat dai chau contract anei towa Marcel lampo hian contract har aziabel don lo chuan chuatir an poiti lem lo ani Chelsea emo Arsenal lama French midfielder hi kan mu thuai arinom Liverpool lampoin ni sang khan thu thar dang ron nei vele ta yin kumsom thuma upa Alexander Sorlot chu sengnu antum ngei thu an puang ni hin report chon atar langa hemi chungchang hi English media te chon tar langin Sorlot mana hian pau million som thum vel po Liverpool hian the chu anin huam ni hin alanga chu mai ba ka lona ho thei ani phei chan pui an ti lo thu an soi Liverpool hi kan hriat ang khan isak liam wangin an boi ru ang reng khop maya midang anjong chhomek ane chumi tan chon Atletico Madrid chosan adu thu lo sei to Sorlot lam hi an hoita a ang hle Liverpool team tana loin lan to John Andres se point ni sang khan thu thar aron neya Liverpool team chuan Jurgen Klopp chu kaule le tura adu thu asoi rise chuan han enta wang ula slotan ati main kol dan hi afu tok lava a boy chhotel tel emoti mai tur ane chuwang chuan Liverpool team hen ngai an owa ama ang khani le an du ni chuan Jurgen Klopp hi an kaule le ngei angai ane chutiang ani lo chun he team hin niam lam an pan ze lang ti hian rise chuan asoi Alan Shearer thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le zanina Chelsea le Aston Villa in machon tur chungchanga thu thar ron nei hin Alan Shearer chuan keika ngai dana tun game hi Aston Villa chakna tur nia kangai ani hanen tawang ula Chelsea team hi tluk le din an form renga Villa teamero mar takin ankal chau par ani point po anin thlau to khop maya chuwang chuanin keitlang takin soita ila tundin hmuna Villa team kada chungnung zo ka an chak ngei don ti po chiang takin ka soi thei ti hin Alan Shearer chuan asoi Arsenal lampoin ni zang khan thu thar dang ron nei vele ta hian club roots atangin Alexander Stankovic chu senglu antum thu puan ania kumsomni leka upa senglu tur hianin club roots lam chu biak antum thu puan ane Arsenal hian antlar lai lam hi thom chak an la tum chho zel ni hin alanga chumi tan chon ma son chho chak mai Alexander Stankovic hi senglu antum don ta ane Real Madrid lampoin Vinicius Junior chu shal anphal mai theinin thom aron leng vele tatlat maya nizana ma khanin Spanish media ten antarlan dan chuan Vini mana Euro makta doi sa vel chu anphu thu puan ani tatlat mai Vini le Real Madrid te hen tun hnaya contract chungchanga anlain dor lo tlin theilo thu anron soi le to ni kha hemi wang hian Vini hi achuange arinom chho tran towa aman zat po atlom chelo angreng khop mai Saudi Pro League nge Premier League apanang ti hi angai nom chhober turangai ani Liverpool lampoin antlar malam thom chak antum ngei ni hin alang chho zela nizan lama khan Euro makta doi somriat in Goncalo Ramos so
sengnu an poi ti lo nin an soi le tatlat mai sornot po sengnu an tum thu soi tho ma se gonkalo ramos si an option masa zok nin team tok chuan an tar lang gonkalo ramos point chua poi ti lutuk lo nin an soi chho me ka Liverpool pan hi a hre lo tura ngai ane aman zathi atlom don lo khop maya tun din huna a hlut na hi euro mak ta doi somriat ve lai ni tura ngai ane Liverpool lam ve ken ni jang khan thu thar dang nei chun zomin antler malam thuam chak an tum na konga Bradley Barcola chu sengnu an tum thu puan ani ya amadu to city chu makhal an tum ngei thu puan ane tun din huna Liverpool hian semineu chu an chang do no niin alang towa midang sengnu tur an zong chho mek ane chumi tan chuan Barcola ama po sengnu tuma an lo hel to lam hi nget takin hoi an tum chho tran ta a ang hle Chelsea lam point ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta yin kumsom ni panga upa tuna la zio ta na khel mek mareu gila chu sengnu an tum tho puan ani ya Bournemouth chu makhalin ani sengnu antumang Real Madrid team tan te polo in lan to mareu gela hi Lazio team tan mi tangkai tak ani me ka tun nai chawa tang khan Bournemouth nen thuk takin seizom an ni nge ma se Chelsea team an ron lan vele ta ka chuan gila malam hun hi achiang lo hle ni hin ko top side chuan atar lang Robert Lewandowski point thu thar ron nei vele ta hin amalam hun chu ati chiang trep to ni hin alanga tun din munai ro la soitum lem lovin season kalmek ato phuna amalam hun chu ati chian tur thu asoi ta khau mai Robert Lewandowski hi tun din huna Saudi Pro League mai ba ka Chicago Fire de ton sengnu tumin an hel me ka US Major League Soccer lama nge sum tamna Saudi Pro League apanang ti chu tuna changrei lo teng kan thre chho tur ngai ane United lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin athlen dikero rinom chialo ma se team tokin atar lang ve miau sia United team hen Jude Bellingham chu sengnu antum thu puan ni hian Zidane suak thar tia minglem an pho sak mek mana hian Euro mak ta doi satni ve chu the chu antum ni hin an soibok chuti rualin Jude Bellingham hi Xabi Alonso noya alung oi lutuk lo nia an soimek ania chuak thut theidin hmuna ading ni te point an soimek Alonso a chuak lawa awm reng ani chuan season top lama te po a chua arin oma chumi chu United hian man tangkai antum ni turangai ane Liverpool forward Mohamed Salah chungchanga po agent chu aron tong chuak ta ha Salah agent Abbas chuan tundin hmuna hian chua kantum lova he team than mi tangkai kan ni se lang Middle East lam Saudi Pro League pan kantum anga an soi te hi thudik tok lo ani ya tundin hmuna Fenerbahce pan kantum anga an soi po thudik tok lo ani tundin hmuna chun African Cup of Nations a khel me ka chumizo lama chun Liverpool player poimo ani chhole bukang abak chu kan ngai to lem lova club dang zom phei chu tuna kan ril ruk ri lo ti hin Abbas chuan a soi zui bok Manchester United legend Luis Saha point ni sang khan thu thar aron neya United team chun arang lam hin Morgan Rogers chu senglu tura adu thu asoi Luis Saha chuan United team mamo tak chu Morgan Rogers tenga theina nei hi ania United team in player an senglu ta an chele zel ti hi chu an thatok lo ti na ani mai Morgan Rogers zero a thadon ti kachianga United team mason theina turatan mitangkai ani bokang Bruno Fernandes nen theina an nei hi ainang khop maya a thazok hial mai thei bok chuwang chuan club dangin an senglu ma hian United team hen senglu thoi se kadu hle ti hian Luis Saha chun Morgan Rogers chungchanga angai dan hi arun chak chuak ani Wayne Rooney point Declan Rice chungchanga angai dan chu arun soi vele ta Wayne Rooney chun Declan Rice su player thabik player lubik chu mai ba ka England captain lani turnia a hriat thu asoi Wayne Rooney chuan han en tawang ula Declan Rice a hin sel tur in muin kai chuan karing lo ani English Premier League ka record te po asiam chhozela match khatami dang pass number kan han ti ang chi te anei tam hle Mikel Arteta an asoyang chi khan
po son adol emema tlar hnung lam apui theya tlarlai lama atangkai bok chu wangchan football zin konga hian ani hian ati tur tak chu ati chat chata England captain lani tura ke chun kanga ya England captain omto zinga a thaber ni thei turin quality thatak anei tin afak leng ole hati chin hatun trumatan chun nile tamai se thlir tu te ka channel men ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lu man tan min han la pui le ta ula kar thar lama thungai nom tak te ne kanin mole theu don ne